Hi guys, welcome back to my channel. Napon chawin che bay. Napon chawin kum tha che bay. Tuni hit tarik khat hin. La video ka hin sem hi ye. Ye chu tunia ka sem ding he le. Q&A ti hite question nahin bol ho chu atamin. Hi che hin Facebook monetization chung changa he. Video ka hin sem ma chen question tam pi hong do hi. Ka vet na hi le hi chi question ho hi. Ka ve na hi le. Hi chi hi Q&A tại mình cái xiêm hen lang hi le mi pa chom pin hi cho akon ha pat chom pi deng he ti hi kamu do en hi a cho hi chi Q&A tại ma hi ka hin sim he nga be leo hen hi chi hi het lo ho hin do hen hi chun het lo ho hin do ho cho hi chi ai khen khat na ti nga chu an hello lai ho dinga chu hi chi solution hi yang gen hi chun achai ne ge inave hi tin chu le hi chi ka channel la he ama sa pen ni le long sen subscribe bol lang bell icon comment lang notification ko all in ko in chitila video ko in sen kiteng amu ma sa pen ni ding hi ye ahil tun ga pan pai rieng witin question number 1 chu koi ham ahin donga chu dkc tos akitin ama ahin do chu ipi ham ti ahile ei ma video sem te ngai ham ahilo le copy jong bol thei ham ti he ai chu ga don but lang hi che hin Ema video ikisima ema channel ema content i upload cho aphapen hi je midanga hi upload lo cho aphapen ne ye cho hoi live platform hi yong le Facebook hi ta YouTube hi ta eto play hi ta hello le daily motion hi ta hi cho jo sen min rules and regulation ane hi je chun min mi thil ham khat chu nangman na upload ting le anei pa right chu na la pi he chun copyright claim kiti ho hi umji hen hoi lai platform yong da ya chu nang thilam khat yong chu nang ma het lo min ke kyap lot hen lang hele nang jong da long hang the ya chun e ma content ikisi ma kyap lot le best hi je ti chu ka ga don but hin tin cheteng le question number 2 hi pem te le cn for life kiti hin do hin cn for life ama hin do chi pem te le tua nan bol chu Facebook a bo sumun ham ahilo le YouTube account nei te ngai ham ti he to ken kain bol chu Facebook monetization chung chang thu in Facebook nga sumun ding bo ka se hen hi che Facebook nga sumun ding pa chu ibol mana chu YouTube account nei te ngai ti na lo hi je hin la nang man YouTube ma yong income bowling ka tin ti ai le YouTube account chu nang thu hi nang man na ki hon nom na ki hon the ti chu acha in aga se hin tin teng le question number 3 hi iphem tel amy channel hin do chu iphem tel dashboard a kalut le ke ya monetization option ko poi ti hi chi option hi example la tu hin khen khat chu mi tampi the hin option lo the hin monetization option a kho lu na hele example la star monetization ko criteria ko sang khat he na chung na chu hi chen na Facebook profile la chu video yong chu izat ham segi ham be ai lol som ham be ana ngai hi cho cha no ma he le hi chi criteria ko star monetization king ai ye chu star iti teng la na video chun min ave na pha asa ai le star hin pe de hi chen video nang ma page kiti tale page akon wa hi chen page a chu video chu ngai hi je chun a lo wa he le nang man video ho reel ho upload le chun hi chu achamin criteria chu tin te hong tan te ti chu iga sevin ten teng la aban hai question number 4 he le obet how ki diary akitin ama hen se pi ham tile so FB account page a ihel do le FB system bang ki jang thading hina atin adang i macha akiba amon ompoi adang i macha na amon ompoi photo jong na upload the video jong na upload the aki het na chu piam tel page a convert na bol ting le monetization che thading a hi ti na eta monetization che the ya na page su na koi chu pham a hi lo le mo se a na mo upload lo chu pham video ho hian lang ipi yong le hi chu ive na hi le page a convert i bola a hi le ilim la ki upload the tho FB ki mang bang bang ako le bo na ki mang so kay tho iloi ipai ho friend ho se chu follower hong ki khela i friend hon amu lo de ti na la de lo amu so kay tho ya chu
friend na ne za chu page a convertible teng follower ki khel jeng hi chun i matcha aboi na ompoi akibang cheda chi dan kibang so ke hin aki hiet na chu page a convertible wa le monetization che thelo hen page a convertible la le monetization che the che teng le income na ne the ti pa chu ai in page chu pa chum roi ti chu iga sei do hen ten teng le question number 5 hi s hailun how keep aman question hin do chi pem account number aki koile ai thei hi be account number aki koile ai thei poi ti chu hoi lai pen chu aki che je pon question ni account number aki koile ai thei poi ti ham ai lo la hoi lai ya chu ipi su khiel ham ai che hin ga he ding khat chu mi khat na hai ka bol lin ai le a facebook min chu chu mai in ai le page a convert ka bol chai honim monetization section ko apply ka bol honin ai le kong che wen la chu khon na khon ka bol go le ai thei ta pon ipija ai thei lo ham te le fbr amin ta chun he che document ho chu ki tu ta lo he chi phan na chun a ki to loading ka hin gin mo phan na chun fbr amin chu ka khel lonin ka khel chai lonin ka khel chai document to ki tu che chun ka khel lonin chu chun ka bol ki hon na a hong hi thei ti chu iga sei hin tin i het khelu the hi a chu ka hin sei hin tin a hi mo ding wang om poi account number ji lut mo na ding om poi i ma cha langa nanga ako na mistake om no la ti chu iga sei do hin te teng le question number 6 se hi le lulun lo bum ama hen bank account min to facebook min chu ki ba sa ngai te ham he nge ki ba la pha e chom lang ta in ga sei hi te ajo ong chen ni sei hi ta ye chen teng le question number 7 how pu how keep kaya professional mood lo ati hen professional mood kaya professional mood lo ti chu ipija lo ham ti chu ga sei hi te professional mood a lo hi hen khat atam zo hi nangman na profile chu lock na bol ji a professional mood hi lo hi na profile chu lock bol dan unlock bol la chun he che professional mood hi hong tan te how pu how ki chu kan don bu hen te steng le question number 8 zone ngai tribal lifestyle kiti hen kaya tan on professional mood lo tu a kaya professional mood lo ti pa chun question hi thakhat ai in hi chun lo a hele na profile chu unlock bolin profile lock no bol che hi aban check-in to question number 9 hi le lun jago lungdim ama hin sei cha hi le pen card kanei lo aadhar card hi thein tem ti aye chu hi che hin ga beleu hen pen card hi ei ho india ga ma dinga tax akat now imajo si a kimbang kizang a hi chun tu hun facebook nga yong chu monetization khu phatat an hen bol teng la text information fill up ding out men hi chi fill up na dinga khu pen card hi ngai te hi je ye chun pen card hi apoi mo hi je pen card hi lo wa chu thei lo hin ai chu text information a chu aadhar ho ke mang thei lo hi ti chu i het diwin kain sei do hin tin teng le question number 10 he lak mangku to thang channel ai in ama hen facebook awang copyright umji lo ham ajo chun kain don butan thil video hian lang thil zo se kho amalik ngen ngen hi je chun video ho hian lang ipi hi jong le e ma a iki post le a pha pe ne ti chu iga sei do hen te question number 11 name lifestyle ama hin se hi pi tham tele tax verification a kya boy ap ka bol di ham ti hin tax verification a aboy theya ai le number 1 ka gin mo dolin ga sei leng hi cha aboy na ding hi lo hi in amen chu min ho facebook nga ta chun na document ho min chu ki tu ai le e ma cha aboy na di poi yem ti a hi chin na boy na la ya hi le na facebook nga na min ta chun na document ho min chu sudi masan lang zo ting le bol phale chun hi thei tan te ti hi ka ga se hin te ten la question number 12 let boy how keeps at the end
man video ki sim diham or status a ki koi ji midang video chom cha cha ho ho koi the he de azuang chun ka seitan abialin ki sei ki ning katin ma video ma content se ahi theile iki koi le I ma cha khonong ge ya boy na lo hi midanga chu ahi thei chana koi lo chu pha ahi ti nga sei do hi te steng le question number 13 hi pham ti le lalam to thang izat zat ho tabang kimuji aham atin amu langsang he le youtube ma to akibang thobin example la $100 alin to ka hi chi ehin pe lo hin star monetization na hi han la adanga he yong le star monetization na ko ipiam tile 10,000 stars hi le $100 hin 10,000 star namu teng le chun $100 chun namu ji de ti na hin ai le hi chi sum apiu hi zat ni a ki henin US at umo hun $25 alin teng le api do ji hin la ei ho US pilowa gam danga hoi $100 alin teng le bo api ji hi ti chu iga save hin tin steng la hi chahin question number 14 he le pogo junior siam zo akiti ama hin ke ya ima umlo pi professional mut ati na hen professional mut a umpoi ti ai la professional mut umlo wa ai le na profile chu lock na ball hin khan tin na profile chu unlock ball la chun hi chi professional mut he hung ding ai je ti chu iga save hin tin ajo ang chun avel vela professional mut umlo thu isai tabin ye chun profile hu public nga anga ye chitil lebo professional mut namu ding hi ti chu iga save hin tin hi chi hung ki dong hola azaw lo jong mai the hin tin azaw lo ho chu text le zaw sa ki nu tin hi chi question answer hin ki sim lo na hi ipiam ti le mi tam pi dinga hi do lo wa hi chi video abet na hele het jing thei ne dinga abana hin dong nom jong mi tam pi the hi chun hi chi video ka hin sim ho ten in loi le pai khat le ni in na loi na pai in hen a het ding in apoi mo in ti wa ai lawang hi chi video ai share na bol hi te na ti chu a chai na ka ga se hin te le ka ki pa bon chavin kum tha chi bai avelin